Hi guys, this is Lara. Today let's continue to our basic French for the beginners, but this is translate for four language, English, Visayan, Tagalog, and French. But before I start, please subscribe my YouTube channel, Canada.mga Tisay. Click down below and let's start it. I need you to come here. Kailangan ka muanhi dinhi. Kailangan mong pumunta dito. And friends, je besoin que tu vis ici. Je besoin que tu vis ici. Can you call me? Pwede ka mo tawag? Pwede mo ba akong tawagan? Putu mapili. Putu mapili. You can have it. Imuan na. Sa iyo na yan. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir. Next, can you imagine? Do you realize? Na-imagine nimo? Or na-realize ba nimo? Napansin mo ba? Tu te racontes? Tu te racontes? It's worth it. Worth it kayo siya. Sulit ito. Savu likup. Savu likup. Let's go. Adto na ta. Umalis na tayo. Alusi. Alusi. I miss you. Gimingaw ko nimo. Miss na kita. Tumimang. Tumimang. They are all the same. Parehara sila tanan. Pare-pareho lang sila. Elso tolemem. Elso tolemem. I love you. Nahigugma ko nimo. Mahal kita. Je t'aime. Je t'aime. It's not a big deal. Okay ra. Dili man na big deal. Hindi ito big deal. Okay lang. Sinipa grave. Sinipa grave. What's the matter? Unsay nahitabo? Ano bang problema? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? He is mad at you. Nasuko siya nimo. Galit siya sa'yo. Il est en colère contre toi. Il est en colère contre toi. You are mad at her. Nasuko ka niya. Galit ka sa kanya. Tu es en colère contre elle. Tu es en colère contre elle. She is not happy. Wala siya nalipay. Hindi siya masaya. Elle n'est pas content. Elle n'est pas content. I'm mad at you. Nasuko ko nimo. Galit ako sa'yo. Je suis fâché avec toi. Je suis fâché avec toi. Can you pick me up later?
Pwede ko nimo ihatod unya? Pwede mo ba akong sunduin mamaya? Pouvez-vous venir me chercher plus tard? Pouvez-vous venir me chercher plus tard? Can you wash the dishes? Hugasin sa ang plato palihog. Maari mo bang hugasan ang pinggan? Pouvez-vous laver la vaisselle? Pouvez-vous laver la vaisselle? Dishes is in French vaisselle. Can you? It means pouvez-vous. Wash, it means laver. Da, it means la. Dishes, vaisselle. Pouvez-vous laver la vaisselle? Can you prepare the table? Pouvez-vous préparer la table? Table, it's la table. Can you? It means pouvez-vous. Prepare, it means in French préparer. So, pouvez-vous préparer la table? Have a good meal or enjoy your meal. Mga unta. Kain tayo. Bon appétit. Bon appétit. Someone is calling you. Naay nanawag sa imo. May tumawag sa iyo. Quelqu'un vous appelle. Quelqu'un vous appelle. Someone is looking for you. Naay nangita sa imo. May naghahanap sa iyo. Quelqu'un te cherche. Quelqu'un te cherche. I'm not a liar. Dili ko bakakon. Hindi ako sinungaling. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un menteur. You're not a liar. Dili ka bakakon. Hindi ka sinungaling. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un menteur. Can you wash my car? Pwede palimpyuhan ako akong sakyanan? Pwede mo bang linisin ang kotse ko? Pouvez-vous laver ma voiture? Pouvez-vous laver ma voiture? Can you drive me? Pwede ihatod ko nimo? Pwede mo ba akong ihatid? Pouvez-vous me conduire? Pouvez-vous me conduire? Drive in French conduire. Pouvez-vous me conduire? Thank you for watching, guys. Please subscribe my YouTube channel. Thank you and see you on my next video. Bye-bye.